God is health, and He is healer. Doctor of doctors. Kangatuan nga doctor is God. Amen. Hallelujah. All-powerful doctor is God. Jesus, the Holy Ghost, through His Word. So, dinapalabas sinsurok kada kayo about laying on of hands. Healing through laying on of hands. Ito series na. So, naisurok kada kayo our authority to use our hands. Ina na palabas. Ipareview ko lang ba sitiyay. Our authority to use our hands. If you are a believer, you have the authority to use your hands to heal the sick, to perform miracles by your hands. Iti pagpufloan, iti power, even God, even Jesus Christ, no, usaran na the power na He used His mouth. He used His word, voice, to perform miracles or to create something. And another thing, usaran ni Apo Diyos, His hand. Amen? By His hand. Even Jesus, din may ditoy, nung mga kasi masakit, by His word and by the power of His hand. And dinapan ni Jesus Christ si Jay Heaven, sinmublat na giti apostle, nangararamid ni Apo Diyos the miracle by their hands. Adadaday dyan, Acts chapter 5, verse 11 and 12. Okay? Nga ni Apo Diyos, nangararamid the miracle by the hands of the apostles, or by the hands of the believers. And we are believers. Amen? So, kailangan kitaan nyo, tiima nyo. You need to believe in this. If your body is the house of the Holy Ghost, you have that power in your hand. You need to believe, you need to meditate. Tapno ilikasta na itang power of God at work in your hand. Because all words of God in Christ Jesus for us are operating by faith. Without believing in faith, the Word of God is powerless in your life. So you need to believe. Amen. Hallelujah. No mabelieve the Word of God, no believe mo your life mo, santog baling effective and powerful. So without your believing or your faith, I want the power, the Word in your life mo. So you need to believe in the Word. Amen. So, that is our authority to use our hands. And number 2, ngayon suro ka na kayo na palabas, that there is power on our hands. The first, our authority. Day right tayo, kalintigan tayo nga mangusar. Pero number 2, ngayon suro kaya, there is power in your hand. Ada ti power ijay imam. Isu ti balay ti Holy Ghost ti ima tayo. So all power of the Holy Ghost is in our hands. Isu nga kailangan nga makita yu da jay biyag yu, tapno, duwati kailangan makita yu jay. Intuno saran yu jay ima yu, ada ti amuyo nga power jay ima yu. And then, no, kayo agpailihans, you need to believe, nga da jay mang ilihans ka na kayo, ada power jay ima na. Tada ti umayag pailihans, nga, awan ti binilib da iday nga numay patay ti ima da jay minister, kanya, something is good is going to happen in my life. Awan ti kasday nga faith ay, so nga umay dalang ditoy, nga bahala na, no niya mangyari. Kunakmanan ti Word of God, or God is working by faith in your life. Without faith, hanga makawork ni Apo Diyos, uray kayat na. So, no may kayo agpailihans, you need to believe, nga day ima, nga maipatay kada kayo, is full of power. There is power, day ima, that day minister, nga mang ilihans kada kayo. All power of the Holy Ghost. Nung nabaptizan iso na the Holy Ghost, aming nga power the Holy Ghost, sa day ima na. Kailan biliban nyo na dyan? So, there is power in your hand. Ba tayo manan? Ada power
Idaima. Babayan ka ni Jesus. Babayan iti Holy Ghost. So, bisyon nga na-receive you ni Jesus, na-receive you the Spirit of Christ and the Spirit of the Father, the powerful Spirit. So, nga ikin ka-encourage me the baptism the Holy Ghost because si panaka-born again you, Spirit of Christ, tina-receive you siya as a son. But, nung mabaptize ang ka si Holy Ghost, that is the Spirit of the Father, nga nang puno ti power kini Jesus, idi isumalang niya. So nga, kailangan nyo nga maborn again, pero kailangan nyo mabaptizan, tapno mapno kayo ti power from on high. Amen? So I have that experience. I have the Spirit of Christ as a son. So I became son of God by His Spirit. And I have received, na-receive ko, jay Spirit of the Father, nga nang baptize ka ni Jesus in the river of Jordan. I believe in that because I was baptized in the Holy Spirit in 1987. Daya ka na-baptize on the Holy Ghost at na-experience ko the power of the Holy Ghost. Nga uray na lang kaslama the feeling ko at the time. Kat kay tultulang ko at marunaw nga kaslakandila the kapigsan, the power of God. And panangriknak idibagik at the time nagbalin nga transparent my body kasla awanan di nagyan na kat kunkunak iday at the time anong ma-experience lang ti believer na ito urayan niya nga sakit, urayan niya nga demonyo nga adda kadakwada kat ma-shake, ma-destroy with this power. So ngayon ka-encourage ko rito yung ministry tayo nga mapilan kayo the baptism the Holy Ghost because sabalit experience na rin the born again experience. Pero na born again ka, you are saved. But you need the power to empower you. Amen? Now, so, because of that power, the Holy Ghost, nga nagbalay ditoy, so, the power nga day ima tayo, power of the Holy Ghost, power of God. So, there is power in your hand. Kanayon nyo kumanga, i-meditate, there is power in my hand. And the power in my hand, the power of the Holy Ghost is in my hand. The power of Jesus, the power of the Father is in my hand. Amen. So nga nung kayo agpalihan, ma-receive you iti healing because the power of the Holy Ghost that is in our hands is healing, health. So there is healing, there is health in our hands. Naisuro ka na kayo din na palabas, nga di panangagas itisensya, ada jay maitapal, ada jay tumaram. Pinagapuan na jay, ijay divine healing. Because, di ka sa tayo amagasan, tumaram jay word of God, i-receive mo, and then mabalin ti tapal, iti ima. Amen. And itiima tayon, iti pinaka-powerful nga medisina nga maitapal. Hallelujah. No kunayo nga there is power ti salonpas, anya de salonpas. Hey, I'm sorry. Ignoranti akarigida nagnagan ti kakasay because hanga da ti inadal ko. Ang ko amo ti salonpas, ang ko amo dagiday nagnagan ti pain reliever tablet because I have my tablet, the Lord Jesus Christ. Amen? So, no ikabil mo dagiday, mabalin ka nga, bangaran, ma-refresh, iti temporary. But the tapal of our hands is more powerful than that because the power of the Holy Ghost is in our hands. The Creator of heaven and earth, nga Holy Ghost. Kailangan nyo kaming ag-meditate, kailangan nyo ag-pray, nga may reveal ka na kayo day, uray pakpakaawat ko ka na kayo, ag-work lang pa lang data in your head. Ma-enlighten lang your head. But no i-meditate you the day, aging gana nga ma-enlighten iti heart yo, agbalin nga faith, agbalin nga reality, agbalin nga real life. Hallelujah! Iso ang kailangan, iso ang uray may bagbaga, there is power, panunuton nyo ka di.
The power to Holy Ghost nga nang create the sun in moon. Nang create iti wind. Nang create iti water. Nang create iti fire. Katisod adjay imam nga Holy Ghost. What kind of power is that? Amen. But you need to know. You need to believe. Because only by believing nga maawatam. If you don't believe, then you will never understand. Han mo nga maawatan, no han mo biliban. So for me, I believe the Holy Ghost is in my hand. The Holy Ghost is in my body. And that Holy Spirit is Creator. Nothing is impossible with the Holy Ghost. All things are possible with Him. Hallelujah! Bagbagayo kami dadjay every day of your life. Amen. So that's the power in our hands. What power? Holy Ghost power. Okay. Kasi man di imayo, ingato yo. Adda, ti panakabalin. Dito imat. Ti power. Ti Holy Ghost. Nga Creator. Amen. Kailangan ka siya eh. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Agna-nervyos ti devil. Tamamamuhan nyo iti truth. Because kabusbusor na ti healing. Kabusbusor na ti deliverance nga preaching. So nga adon di believer, one of a pastor, nga nangidulin iti preaching, iti healing, deliverance. Pinadulin ni Satanas. Anyo i-preach tayo. But, hanga babalin, we need to preach Jesus. We need to preach the gospel, the full gospel of Christ. Amen. The devil is defeated. Sin is defeated. The world is defeated. Sinful nature is defeated. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Jesus is alive in us. He is our victory over sin, over Satan, over the works of the enemy, sickness and diseases and curses. We have Jesus. Hallelujah. So now, mapantayon iti series. Ako na receiving our healing through laying on of hands. Hallelujah. Number 1, nga ipakita kada kayo. Nga anointing. Okay. The anointing is in your hand. Kailangan nga makita yu the anointing is in your hand or is in our hand. Sakbay nga umayti faith yu, nga numailihans kayo, wano agilihans kayo kat maagasan, you need to know the anointing that is in your hand. Okay. So, kitaan tayo pa, dadyan nga anointing, iti life ni Jesus, nga muna na. Iti Acts 10:38. No, apay nga powerful ni Jesus, iti adatoy earth, haan nga gapo, ta, isuna lang kat anak ti Diyos, no digat-digat isuna kat napno ti anointing. Anya man ti anointing? Holy Ghost. Amen. The anointing is in our hands to heal the sick. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Amen. He went. Kung ano'y dying. Who went about doing good in healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. And then na-receive na ti Holy Ghost, na-receive na ti anointing and power.
If you have the Holy Ghost, you have the anointing and power. Hallelujah! Anya dinaramid na who went about doing good. Napan nga nagararamid, itinaimbag. Nagidya iti anointed. Full of anointing and power. Apan nagaramid tinaimbag. And may isa nga naimbag ngayon naramid ni Jesus. Healing. And healing. Anya ti healing? Napan nangagas. Because of that anointing that is in Him. Napan nga nang agas because the anointing is the anointing of healing. Di may isa nga anointing nga na-receive na anointing ti healing. And that's the anointing that we have in our bodies as a believer. Kailangan nyo kami nga kitaan da dahil. I have the anointing. What kind of anointing is that? Anointing, it is healing, to heal the sick. Amen. Healing, kunanay jay. All that were oppressed of the devil. Because the devil is the oppressor. The devil di mang parparigat iti tao. The devil di mang paspasakit. But in Jesus, there is healing. Because of the Holy Ghost, for God was with Him. Makita yu dyan, hanangin baga, nga napan nangagagas because He is God. No, di ko na na, for God the Father was with Him. Anya di makita yu dyan nga message ko man. Kaputada kanya na ti Diyos, He has the power to heal the sick because He has that anointing. Kat kun kunata yu mat, God is with us. Apay nga adaking ka ti Diyos, adaking ka ti Holy Ghost. Tapno itin na king ka ti anointing to heal the sick. Hura babahaya. Gana kumamakita yu nga you are divine doctor. And your power, the apparatus, saan nga nagidayos usaran iti medical doctor here on earth. Diyos usaran tayo is our mouth. And in our hands. Nagupira tayo just by our mouth and by our hands. Hanyo ibagbaga nga maditi doctor. Pero ada tayo ijay divine healing. Sabali ti usar tayo. Kitaan nyo ti naduma-dumang ikas sa timang agas ti lubong na duma-duma. Ada ti acupuncture, anyari ay. Ada ti turuk-turuk da nga dagong. Ada dagi demonic nga kumkompormi, kan adamat ti sensya. But, hanyo liplipatan, ada ti kangatuan, divine healing of God. Ore kas ano kang hato ti teknolohiya. The power of God is more higher and powerful than any technology. Amen. Hallelujah. There is God. Isuda jay jay adakin ni Jesus, the anointing. So nga nangag-agas, tapno sit free na dagiti parparigatan ni Satan. Naibagak di first nga teaching tayo ti healing 99.9 ni Satan di kan aramid kiti sakit. Apay nga dahin batik nga 1%? That's your agreement. So don't agree with the devil. Agree with God. Oh, Rabasyaka. Apay nga saksakit na kiti adung at tao? Because of their mouth. Life and death are in the power of the tongue. So kailan marinyo tingiwat yo, iti words you. Don't agree with the devil with your word. Amen. Jesus is our anointing by His Spirit. We have the anointing to heal the sick. And that anointing is flowing through your hands. Hallelujah. May isa kapag pupluan, the anointing is in our hands. So ano ilihan sa iyo di masakit, there is power, there is electricity
there is oil, there is water, there is fire to flow in the lives of people. You need to believe in that anointing. Number 2, nakitaan tayo yung verse about the anointing that is in our hands. Ejay, look for 18. Amo tayo rin ito yung verses. Look for 18. So, there is anointing in your hands. In my hands. Hallelujah. What kind of anointing? Ipupukusan tayo. Anointing to heal the sick. So makita yun dyan, the Spirit of the Lord is upon me. Kung ni Jesus, ito yung verse, nagkapuy dyan, Isaiah, ito yung verse. And ito tuktukuyo na ni Jesus. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to preach deliverance to the captives, recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Anya di kaya nasa when the Holy Spirit is upon me because He has anointed me. If you have the Holy Ghost, you are anointed. Bagata man, I have the Holy Ghost. So I am anointed. Dahil di magbagat the scripture. Amen. You have the anointing to preach and to heal the brokenhearted. Woohoo! To heal, because the anointing that we have received in Christ by His Spirit is the anointing of healing. Anointing to heal the sick. Andiyan kahit na sa one gamin no na-anointaran ka, you have the ability, capacity, in power to do it. That's the anointing. Isung I have that anointing, you have that anointing. If you have Jesus, if you have the Holy Ghost, so that anointing is in your hands now. So there is healing in your hands. There is health in your hands. There is power in your hand. Your hands is anointed. Anointed by God. By His Spirit. Hallelujah. So, that's the reason. Kakuna na ijay Acts 5:12. Ngay ijay hands of the apostles. Many signs and wonders. Aduti signs and wonders nga nangyari. Oh, hallelujah. By the hands of the apostle. Pero gito yung verse 11. Praise God. 11 and 12, let's read. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Verse 12, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. Oh, hallelujah! Ado tinangyari nga miracle by the hands of the apostles. Amen. Wonders and miracles. Hallelujah. Amen. Anya tinausar? Their hands. Nagbalayan the Holy Ghost? Their body, of course. Pero ijay hands, ijay ima na there is power. Kailangan matitsingan kayo ito eh. Moyo tinaduma, they want healing. Kaya't nang experiencean iti divine healing, but they do not want to come and listen. Ada kaya't tiya umay ngagdengag. Ada dagiti umay agpa-pray, inton matmatay dan, sa ada umay. And then I tried.
and laid my hands upon them, but no anointing to operate. Why? They do not have any faith. Awan ti binilib da nga teaching or words. Kaya't talang tumimbang. Remember nga ni Jesus, ijay Nazareth. Kaya't natagaramid ti miracle, but He couldn't do any miracle because of their unbelief. Iti kakwaiday, nakalkaldaang, kaya-kayat ni Jesus ti agaramid. Pinadas na pa'y, but haan na nga nakaya because of their unbelief. Iso nga encourage you. Ano kaya to the miracle, to divine healing, you need to come. Listen and listen, or hearing and hearing the word. Amoy dag tinagagasan ay the Bible. Dagi na napipigsa ti pamati da, dati revelation da in Christ. Amoy dag ti magagasan ti crusade. Nagdengdengag na day, ura daday di hospital, daday di balay da, paralyzed for how many years? And then dati nag-crusade, in pandan na day, because they believe. Nga nung mapanday day, kaya't maagasan na. So nga na kayo, kailangan you need to come and learn. Amen? Come and learn. Agadal ka. Taadun tinaladaw. Kumamay, it is Sunday. Iday latrinad. Ada na kita ilihans ko na pig sa the anointing. Kamadating may sa ilihans ko, uray niya pamayak. No anointing. But no hangag miracle ni Lord jay, sigurado matay di. Because naladawan eh. So nga da kayo nga kun nga believer ngamin, in kayo agadal. Tanon umatak ti enemy, ada ti anointing nga muyong oseren. Palakpakin ni Jesus. So makita yu jay, nga by the hands of the apostle ng aramid ni Apo Diyos, itimeli signs and wonders. Ado haan nga sumagmamano. Ado nga signs and wonders by their hands. Because in our hands, there is anointing. Kitaan nyo din ang usaran ni Paul, Acts 28, verse 8. Idiaday suna, ijay, aglalasen di biyag na, istilata nga gililihans. Di na isadsad da, itimaysa nga puro, maysa nga isla, adaday jay. Ket ada din nangyari jay, nga nagsakit, dadjay pinaka-leader da ijay, nga ama ni Publius. It came to pass that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux, dysentery. Ito'y dadjay agtaki nga naburis nga adanayon nga blood. So, dadjay, nag-fever, ken, kasi ay, ibaga tayo na lang, na-iltor kasi ay. Now, idadjay nga time, na pan ni Paul, sinumrak, iday ayan, de ama ni Publius, and prayed, and laid his hands on him, and held him. Dadjay ti tao nga muna, ti power iti ima na. Ti sursurok pala ang kitag ito'y adan kada tayo nga babalin nyo nga ikastang agresive. Amen? But one day, surwak da kayo how to operate as a divine doctor, of course. Amen? Now, ada tayo palang ijay. So makita yung nga amo ni Paul nga there is power in his hands. Nga muna nga no ay patay natin ima na kadi masakit umibag ti masakit iso nga ti kasana nga nagagas lean on of hands. Iso nga no shock kas mga rigan, I believe in that. I know I have power, I have the authority. But kada kayo nga mayag palihans, don't trust in me,
trust in Jesus who is within me. He is the one to heal you. Isuna ti mang agas kada kayo ni Jesus. So, ano may patay ti ima kada kayo, expectarin nyo nga the anointing nga flow kada kayo to heal you. You need to believe in that. Itiliin nga of hands. Ang kayo maumay lang dito yung nga, makaturturog mo no, kuha nga umay agpalihans. Hanga na day, nagpaagas kayo, be determined to be healed. Adati talaga nga decision nyo to be healed. And then dumadumati preaching, you need to listen. I-off nyo ti cellphone nyo, no? Baka datag cellphone nito, madama kang pipreach, ha? You are not interested in the word. Han mo ma-expect nga maagasan ka after. No mailihans ka, kat saan ka interesado ti word of God, the Holy Ghost will not touch you. Kati touch ng Holy Ghost, hadapin natin, binilib mo nga talaga ni Jesus, and then willing ka to be healed. Amen! Palakpakin ni Jesus. So, the inlihans ni Paul, anya tinangyari, and healed him. Inagasa na isuna, because we have the power to heal the sick. And when, so hindi nangyari daytoy, others also, which had diseases, and the island came and were healed. Verse 9. So, kitaan niyo, no hanga nagasan day ama ni Publius, hanga nagungun da day nga island, nawan ti healing. Isu nga, kailangan nga ti church full of power. Kitaan nyo, abay nga nagungun da day nga island because of the ministry of Paul. Iti healing. Iti nangag da nga nagasan day ama ni Publius. Napandamot ka nun, inayaban aming masaksakit. Kat napanday day, I know nga nag-preach ni Paul. Hanga mabaling nga kaumay, dakat naglilinyada la tayo dayan. Amo yung amin dagiti verses. Sandan nga explain, nga din may da nagsuro ni Paul. And then, inagasa na isuda. But I believe, nga nag-preach si Suna. Hallelujah! Iso nga kailangan, nga, dengkin nyo ti preaching before nga maagasan kayo. Takunan ni Jesus, go ye and preach and heal the sick. Amo tayo nalatak ti verse nga Mark 16:18 nga timamati ti gospel, this shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Kaya mang believe ti gospel, I believe in the gospel. I believe that Jesus came and gave His life for me. And He is my life now. I believe that His life is health. His life is medicine for my body. Life is in our hands. So, no, gilihans ka, there is life. Haan nga, to kill, but to give life. Amen! Ura bahaya. Itad ko nagdidad dumapay. Nagadu iti message ti laying on of hands, pero di focus tayo dito'y nga divine healing school is healing. Healing for our spirit, soul, and body. Amen. So, ipakita kada kayo, nagdidad dumapay. Amo yung gamin ti lay hands, if you have the anointing, ti kayat nga sawa di ay, to impart something. Impart. Anya ti impart? Agi-share. Agi-ingay. Wano, mangi-connect. Impart. Okay. To impart something. Kitaan nyo iti kwa. 19:6. Iti Acts. Legal of hands is to impart. Impartation. So, di na duma, tilihans, impartation. Kunada. Isu nga gililians ka, agim impart ka. Isu nga jay kunak, no ti sakit contagious,
Kas iti virus nga ibagbagada nga makaalis or transferable, more iti healing, contagious. Hallelujah. Makaalis ti sakit, makaalis mo ti salunat. You know. Awan. Kamuyog lang kami nga makaalis. Kat sakit. Anyo nga mo nga makaalis ti salunat. Kitaan nyo no, mapantayo iti kwa. Tinaangot, mabalin ka nga maangutan. Nga naangot, ti mabalin ka nga maangutan, even nabanglo, mabalin ka nga bumanglo. Isu nga ti healing, ket mabalin nga ma-impart. Kitaan nyo redoy, Acts chapter 19 verse 6, impartation of the Holy Ghost. Ilians ko da kayo, ag-work ya Holy Ghost kada kayong hanga pumanaw kanyak. Kasla apuy da ita, yakunak. Ano da apuy kanyak, kat isinlik ijay nagangong banag, umapuy suna, ngamahaan nga may kat kanyak da apuy. That is impartation. No ada kanyak iti ubog. Kat ipayos ko iti tao, maatusan, ngamahaan nga mataran, ubog kanyak. That is impartation. So ni Paul, ida Efeso, inlihans na. Inlihans na dagiday 12 disciples ida Efeso. And then, na-impart kadakwada the power of the Holy Ghost ket nag-speaking in tongues na. So the Holy Ghost, ket mabalin nga ma-impart through laying on of hands. Isungano siya, nga I know. Kaya naging na duma, halang nga siya. I know I have the Holy Ghost. I have the Father, the Son, and the Holy Ghost in my body. I was baptized with the Holy Ghost. So, I have the power to impart that anointing to somebody. Amen. Isungano doon yagtatangs nga ilihan sa'yo. Why? I have that power. Ket the Holy Ghost, halang nga, power to impart na kadakwada ng agtangs, when you give, the Holy Ghost is health. Isuman no biliban na tao, nga maagasan ni Jai, at that the Holy Ghost iti healing in my hands. Iti lihans is impartation. No anyada jay adda ijay agililihans, mabalin na nga impart, ijay ilihans na. Oh, hallelujah. Amen. Deuteronomy 34 verse 9. Impartation. Idayima tayo, adati anointing tayo to impart something. Woo! So nga gi-impart kayo, ng kita nyo ti impart yo ang. Of course, positive. Amen. Impartation. Hallelujah. Verse 9. And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him. Kita nyo ni Joshua napno ti wisdom, ti spirit of wisdom. Tati rason in lihans ni Moses. So na-impart the wisdom nga da kini Moses nga spirit of God, na-impart kini Joshua. Laying on of hands nga na-impart. Nga nag-direct ni Joshua. Isu nga, the laying on of hands is impartation. Isu nga, makaalis, maialis, the power, anointing, the Holy Ghost. So nga ti kanayon nyo nga dengdenggan, kanayon nyo nga pagpapapriyan, no anya ti ada kanya na, mabdama may transfer ka na kayo rin. So nga ti pagdengdenggam ket kakastoy, amuray ay madamdama, ag-working ka rin.
Because there is impartation, iti laying on of hands. Next, blessing. To bless, we have the power to bless by our hands. Nagilihans ka, mabalin mo nga mang-bless. Mang-impart, mang-bless. Mang-bless, kitaan tayo, iti Mark chapter 10 verse 13. Oh, hallelujah. So, ano mailihans kayong madamdama, dagito iti mangyari. Hallelujah. Kailangan nyo makita dagito. In pandagan ni Jesus, nag-ubing, tapno sagida na isuda. Kitaan nyo, nagidin mo na nga tataong believer, amuda ti power iti touch, iti ima. Amuda ti power ti lihens. Sad to say, nakadagituin nga panahon, adon iti ministries, churches, nga they don't know about the power of laying on of hands. Why? Ado ti pinmanaw iti truth, iti gospel. Nga nag-establish na ti sarili na nga doctrine. So kailangan tayo ngagsubli. Ijay original nga gospel of Christ. Nga with power to change life. Titunay nga gospel formaan da kakaskin ni Apo Diyos. Tanaparswata yung nga image and likeness of God the first. Tinagbasol ni Adan, na-destroy din nga image and likeness. So, ti makaisubli lang, ijay kat ni Jesus. So, no, may tayo ka ni Jesus, iyag naman ang dadjay nga light, nga image and likeness of God. Isu nga, through the gospel, agsubli tayo ijay image and likeness of God in Christ. Dadjay, is talaga nga teaching, no handa kay pipanday jay. Baka half gospel, 1/4 nga gospel lagi. So, we need to know. Amen? The real gospel. So, ijay, and they brought young children to him, that he should touch them. That he faith na. At inaramid ni Jesus, and his disciples rebuke those who brought them. Minsan mathan pa lang mo naging disciple gamit the teaching at the time. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. So that kita tagtawid the kingdom of God. At kinunara ijay, verse 15, Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up, inalanal gito ubing in his arms, and he put his hands upon them and blessed them. So, may isang kausaran, the laying on of hands, to bless someone, to bless others, to bless your wallet, to bless your children. Amen? To bless something or someone. Woo! Hallelujah! Ket no agflow ti blessing hang a curse. Yarabahan yarabose. Iso nga ino ijay Genesis chapter 48 verse 14 to 20. Ni Jacob ididandanin matay, and blessed na ni Joseph through laying on of hands, and blessed na the Ephraim nasi through laying on of hands. Ket habang ililians na isuda, pinag-cross na pa iti ima na. Ket kuna ni Jose hanga kastatatang. Sabali di inuuna. Kuna ni Jacob, I know. Pero, dito inaudi, dakdakkel ti blessing na. So, ay dito makita, very powerful, their right hand. Pero okay, there is power also in their left hand. Hallelujah! So, tin-bless na, kung na bumaknang kayo, parmakan nyo ti kabusoryo. Kenda kitida dumapay ngayon, bless na diya, tap no may shortcut. Through laying on of hands, amang be blessed by the Bible, Old and New Covenant.
Isungan no mailians kayo, kat kayat yung blessing, mabalin nyo nga resiban through laying on of hands. Kayat yung nga pa-bless. Nung minsan pa-bless yung lugan nyo, ngamda kayo, tihaan nga na-blessan. Da kayo ti mailihans. Amen. I believe in that. Ura bahaya. And next, to transfer. Ano the diferensya ti impartation ken transference? Leviticus 16:21. Idi the old covenant, mga dati baka. De padi nga ni Aaron ilihans na de ulon ti baka, i-transfer na de basol de kindaton. Aming nga basol, may dito baka, may dito. Dadya ti transferring. May itao, mapan, ijay kay transfer na. That is negative side. In the old covenant. Pero the positive side, transferring, kaduan nga pangi-transfer da no dandanin matay dadjay. Kasper kano, pastor or prophet kat dandanin matay kat agkita dan ti pangi-transfer na ijay nga calling, wano mission, ilihans na to transfer the gift and anointing. So the transferring, i-transfer mo di adakin kan. Ta dandanikan. Amen? Isu nga, aduti man ko question ni Jai, tilingon of hands, impartation, hanga transferring. At mo lang di Bible di ay. Transfer mo. Amen. Hallelujah. Isu nga dagi Jai. Tagi tinaduma nga lumalakayan, dakinit hagen kinaduma, agkita dati pangitransferan da. Iday ayaw da. So ano, ilihan sa na kayo, kaspergan ni Amayo, kwakot na ito, kung kunadan, ita-transfer da. Amen! Hallelujah! So, ada di transferring. Kama mo yung tinangyari dyan, number 1, no alam di gospel. Di padi nga ni Aaron, ilihans na di iman ha di baka at may transfer aming nga basula. Ni Jesus, in patay ti Diyos, ti iman na kanya na di cross, in transfer na aming nga sakit, in transfer na aming nga lunod kini Jesus, nga kasla baka, kasla karniro, aming nga sakit tayo, in karga na ijay, aming nga lunod, in karga na ijay, aming madinatay ni Jesus, in transfer kanya na aming nga negative thanks. So ngawang karbangana kumadaday kada kayo if you know the message of the gospel. Woo! Hallelujah! Dagiday di biliban nyo kina Jesus. Because that they can confirm the Holy Ghost. So transferring. And then, next, to consecrate or separate and anoint. No, gilians ka, gikonsagrar ka. Ti kahit nasawan, i-separate mo. Isuda ti may sang ayab. Acts 13 verse 3. Nakunan ni Apo Diyos, kadakwaday day, i-separate yo da Barnabas. Ken ni Saul, para iti mission, wano calling nga nangayabak kadakwada. So din separate lain lihans da isuda. Because ti may sa kayat nasawan, i-konsagrar mo da day. Daytoy, ma-separate kayo ti daytoy nga ayab. So, ano minsan nagililihan sa karidinay ayaban dito'y church. Amen? Ngam no minsan adati in separate mo, agsublimot. Basol ko diyay. So, nga narigat, kung nanay de 1 Timothy, chapter 5, verse 22, hanggang gaganat nga agilihans, no kastoy ti paglilihansan, nga to consecrate, or to separate them for that specific calling, ang kagaganat, may iram ka di basol na kumkonformity ar aramiden da. So matinalan mo rin tinado mga kontra tilingon of hands. Kitaan nyo na tayo. Bagani Paul, hang kayo nga gaganat. So hang kayo nga lihan. Ijay kwadiyay, the ministry. Amen? Because, gaputa kontrada, ijay damal alilaw, ti interpretation da tagbirok dalatan. But praise God kada kayo, hang kayo nga kontra, so nga da kayo to. Hallelujah! Anya ba'y to anoint?
Anya iti maysa kaya nasawan to anoint. Mang anointar. Because the anointing can be installed. Iti maysa nga banag. Kitaan nyo ti kasan ni Paul ada ti anointara na nga cloth. Ang lang to anointing people, even cloth, mabaling nga may transfer ti anointing because of laying on of hands. Acts 19, verse 11 and 12. Sublihan tayo Maria. Urabashaka. Isu nga, nung makita yun doy, mabaling ko nga ilians ko matilupot kat. Tayo suti panda kada kayo. Naminanon ngay nararamid ko na ito in the past years of my ministry. Ado tinag-agasan. Kasi umay da umayab, magsasarunudang umayab, apay kayak liyay. So daramidak na lang, kaalak niya panyok, in lians ko, kita may lians ko rito ya, ipan mo jay, nang ayab ngali, tayo suti kabil na jay masaksakit. So, magiging nararamidan tayo jay, nag-click. Tinangyari pa ada tinakakita nga powerful jay panyo, inala naman. Apa naman inliha-lihas, masaksakit nag-click pa lang, no payhaan ko mga mabalindi kasi ay. Nagbalinan nga, jay panyon, ti binilibda nga, mangagas, hanon nga ni Jesus. So, siyempre, kung nakijay nga hana nga kasiyay. Kaya there is power, mabaling nga may in-store. Iti anointing, no adamang ilihans. Iso nga kaspargan oil. Ilihans ko jay oil, mabalin nga adati anointing nga work dyan. Iso nga, iti lingon of hands, mabaling ka mang anoint. Iti may nga banag, kati power ag work dyan. So, kitaan nyo verse 12. So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. Kaya sakit, pumanaw da ka naging masakit. Naging sakit, kaya naging demonyo. Lupot lang daya, handkerchiefs, because naisagid ije bagi ni Paul. Baka kunayo manan, naisagid mo ije bagi na. Kat jay imam ngay, hanga party bagi. Padasan na kayo balang ti demonyo nga i-divert ti dyan. Naisagid jay bagi na. Di mabalin nga, naisagid jay ulo na, naisagid jay japan na, naisagid jay ima na, nag-work. The anointing ijay handkerchief. Iso nga kanya kay believe in that. Mabaling kung ano yung taran. Iti panyo, iti bado. If you believe. Amen. Kat iso ti alaan nyo. Mabaling kung ano yung taran ti oil. Iso nga kini James kunana. Sapsapuan nyo tilana di masakit. Kat itinagan ni Jesus by faith. Kat maagasan. Isu nga, no apay nga gusto salak ti oil. Because I believe nga the anointing may transfer. Apay nga may transfer kas kuryente, di ba? Di kuryente, i-charge mo, di kuryente, i-charge mo di battery, kat may in-store di battery. Ito na di battery, parasang mapaandarin di lugan mo, adang kuryente na. Isu nga the anointing can be installed. Hallelujah! Amen. Isungaron nga tisinagsagi na kat bado ni Jesus. Tagwo-work siya anointing. Amen. Kailangan gamin nga ma-educate kayo kadag di kakastoy. Ano awan unay ti amuyo, ti healing. May sa ti amuyo. Hangag kuri di ay, kailangan nga adu ti amum nga pamayan. How to be made whole. How to be healed. Tasya, minsan, hangag kuri jay in Jesus' name ko. And tulong ko, ag-meditate ak, jay ti ag-kuri. And tulong minsan, ag-meditate ak, makimeditate because of pain. Iti ag-kuri jay the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Kung kunaklaan ko, sumalsalon at nga sumalsalon at. Na-istoryak mat kada kayo dihay.
Nag-outreach kami di, I don't know what year is that. Napan kami di may isa nga lugar, and then napudot na dyan. Kat bumalasyo kami di karayan. So mabasa di sapatos min, ikat mi di sapatos min, sausaw mi di dapan mi di danom, sa amin paya-payat di napudot nga bato. Ay bumalasyo kami, nagsapatos kami manan. Di agawid kami, nilamtagan di duwa nga sakat. Anak ko na makabangon, tamadi nga maipayat di duwa nga sakat. Binmisita na giti kakadwak nga minister, papastor. In may dagat ko nada, nangyari ken ka, di nangyari ken ni Paul, tapnohaan ka nga tumangsit ko na rin. At inbasa na kanyak, laday ko na, for my grace is sufficient for thee. Namintalwa ka nagkararag ko na ni Paul, ngamhan ngayon mikat na gito'y minsahiro ni Satanas. Tapnohan na kagtangsit, dadahin preach na kanyak, kat ay-aya ko na kiday. Ay tinmangsitak siguro ang agpaiso-iso nga napilayak. So 2 weeks matlangan kat saan nga agbaliw. At hana kon nga maka-preach, hana kon nga maka-church, tamadi nga rod, hana ka maka-takder, so nga gidaak. Nung mga anak katitugaw ko ijay kama, ang agdiso jay sakak tanumasagid lang, ijay datar kat nasakit. So tinangyari, kasyay, 2 weeks. But because of God's revelation and reveal na kanya, haan ka nga kaski ni Paul at this time. You need to do something. At idin baga na liday, aniya ti aramidak nito'y kunak ni Lord. Ngayon kitong tungtuak ti Spirit of God, bumangon ka. At ibagam tinagan nga Jesus. Iso nga nagkaputak ijay, diding ti balay mi ijay, iya, kunak ijay ta talaga nga narigar. Pinaras ko ngayon di sukot, permiti pain. Hanggang nga makamidititan ta permiti pain. So Jesus, kung kunak ijay, nga nag-istidak ng permiti pain, Jesus, inudang ko din minsan, Jesus, inudang ko din may kadwa mariknak na mabunot na gijay pain. Agudang ti mga 3 to 4 steps na ikainteramin gijay pain. And then len magtuak at napanak ijay church. Hallelujah! Kikitaan da nga nilulumtag, but no pain. After 2 days, nagsubli dyan normal. Palakpakan tayo kaya po Diyos. So nga, kailangan tayo nga amuan nagiti, nagadu nga words of God, how to be made whole. Amen! So to anoint, so nga no, gano'ng talak tilupot, wano panyo, biliban nyo, even the devil, mabutang iday, because there is fire, there is oil, itchay nga lupot in the name of Jesus. Hallelujah! Urabababasyaka. Nakita yun diyan? And then, second to the last, to cleanse, or to make things clean, or someone. Kasla ti imam ket mangdalos no adatin rugi-rugit ni Satanas siya. Anya usaran nyo nagdalos kayo, diyan iwat yo. Imay. So the same. Dito'y Matthew chapter 8 verse 3. Iti laying on of hands ni Jesus no gilihans kunana I will be thou clean ket inlihans na. Apay gamin nga madalusan dadyaing nga aramid wenno rugit ijay tao because our hands is holy. We have the holiness of Christ. Jesus is our holiness. The Holy Spirit is holy in our hands. Righteous hand, holy hands. So kung the Bible, lift up your holy hands and magnify His name and worship Him. Apay nga nagbalin nga holy because of the Holy Ghost. Because of the blood of Christ. So no ilihans mo, kay unholy thing, ma-destroy because of the holiness of God that is in your hand. That's the reason no, apay nga umimbag kayo. Because amin nga sickness and disease, amin nga demonyo, kaya unclean spirit.
So nga narugit nga espiritu kung kunang na dyan. So nga tinarugit, madina dyan na dalos. So nga nakaskasay mo palang nervyos na narugit nga espiritu, tamadina nga may sagit kanya na dyan very clean. So nga you need to believe that you are forgiven, you are washed by the blood of Jesus, and even your hands became holy in righteous hand by the Holy Ghost. Tapno na isagid mo, madalusan, dagidjay, rugit, ijalay, titaw. Asjay. Iso ano, gilians ka, madalusan, day curse, day malas, day buisit, day demonyo, ijay, takabutang na, day holiness of God that is in your hand. Hallelujah. Okay. So makita yu dyan nga madalusan iti sino man nga matats iti nadalos nga ima. Nadalos ba ti ima yo? Hallelujah. Oray no nagkarakaramot kat nagkurok-kuros sugat na still your hand is very clean by the blood of Jesus, by the holiness of Jesus Christ. Kailangan biliban nyo rin. Last. Lay hands is to receive something also. Sika nga gililihans, timang receive. Ito'y tinaidumduma. Kasi sika timang itapal, mangitats ti imam, pero sika ti agresive. Haan nga agi-transfer. Itaan nyo dagitoy. Ito'y nga verse, ito'y tinaidumduma, tilihan. Hallelujah. So malagip ko dagiti kakadwa nga evangelist. One time, di may isang evangelist. Sakbay nga i-end ko dito. Nag-crusade kat amuna nga doon masaksakit iday. Kat amuna na mailihan sa amin diyan. Kaya nabanugan, tinaramid na pa na inarakop. Inanoing tara na day. In-transmit na di anointing ide kayo. Anati anointing di healing. May karga dito'y. Kat amin nga mang touch dito'y kayo kat mahilan da. Idinalpas ng ilihans ti jay na panagtugaw. Amin nga masakit kayo sagidan di kayo. Amin nga mapanidyan mang sagid di da mahilan nagkarabaliktad tila duma di pa'y nakadanon tila duma na baliktad at the power of God. Isuda di mangililihan sanday kayo and then nagtatransfer kadakwada di hell. In that time ni Jesus, Matthew chapter 14 verse 36. Ti taon tinagdawat nga da kami di mang tats ken kahangas sikat di mang tats kada kami. Hallelujah. So kita nyo ti crusade ni binihin no mamingsan. Kasyay. Ikararag na iti pulpit tay jay da nga mapan. Apan nagtugaw isun. Di pulpit ta apan da tatsen. Iti jay da mahilan. Nga madadiyay. Isuda ti mangsagid. So nga dadiday no minsan kat kunwari agin kukwa nga makilamano ta kaya't na may transport ti anointing. Ay so kat mahilan. Iso na ti mang tats. Ano ba yung nangyayari kanyak din na minsan na dati amok ka masaksakit ng mabain nga agpakararag kanyak. Nangyari dito yung laon yun. At nga mamok nakita kisuna umay dito yung agpapre. Nga mabain nga may ibaga. Ngay pre-andakman. Ano ya, dari krik na. So, tinarami na, nagiday jay tugaw. Ijay balay. Kat ko na ka, paday tinga tao, mabain pa lang nga mga ibaga, amok mo lang tigagara na. Tinangyari, adalang tiapan ko, alaan ko man. Labasak isunat, adatiapan ko lan. E di, lumabasak kat, yabay, adati power nga, naggapu kanyak nga angin, nga napan kanya na kat, nasdawa kita, nga kunakapay di. Nga dati napan nga angin nga naggapu kanya. Pwede ko at kinilak at bumang bangon na tanan. Nga nahilanan, nga mayatan iti ikastana nga agkuti. So makita yun ay. Nga, no, dagide ka kasi di pamati na, handak tupay nga ilihas, nga mabaling nga oray iso dati mangtat, iso dati mahilan. So makita yun ito last part, 14:36 ti Matthew. Hallelujah! Okay.
So makita yu jay, and besought him that he might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. So that tinanggaw at kay healing na by using their hands. So mabaling kagayam nga usaran matiimam to receive something. So naman minsan ito ngat-ngato tayo, tiima tayo, kahit nasa wanda dyan, you are receiving something. Oh Lord, I receive. Sometimes, dadya agpasaklot nga ubing, kasi di ka sana, Papa, kung ano ingato na tima na, di kahit nasa wanda nagpasaklot, so nga alaan dyan, ama nagsaklot na. Kasi di ka sa tayo, so use your hand to receive something. So nga ano dadagid dyan, mabalin mo, nga sikan di mangilihans. Amen? Ayati ilihans mo ngayon. Ayati touch mo. Dagiday man of God. Amen. Or dagiday inlihans da. Iday kayon. No kunada believe. Because there is power. Iti laying on of hands. Palakpak ni Jesus. So, anjati ma-receive you. Iti laying on of hands. Healing, health. Because there is power in our hands.